Oke, XS Galo ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita reading acara Lala Muda Ngarait. Duluan lah kak. XS Galo ini. Menurut Abdul Smoke yang tetap Akbar. XS lovers, love XS. Lah reading ya. Cak nyola reading. Cak nyola reading langsung be. Langsung beda. Oh iya. Langsung bela jalan. Empat XS. Rutenya kemana? Kiri. Kita ketinggalan reading guys. Kadang pada duluan. Mana Pak? Lagi jalan macet. Berat.
Mantap. Jalan lagi. Naik semua. Ciko Bapak berapa beliau? Ada stok busi kak? Ada stok busi? Isi. Kok guys mati busi.
Parkir mana kita? Mana? Pojok. Oh, itu ada. Wih. Rumah. Oh, alhamdulillah. Mana kamu? Motor kamu? Motor kamu menurut aku. Kak Abdul dari mana? Ngapa kamu aja, be? Langsung malah aku mela reading video. Oke, be. Pakai XS. XS mah. Saya hidupin dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Mati. Ngapa ke? Ngap? Oh.